Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV. Ndabaramukije mwese mwadanya mukurikirana ibiganiro bica kuri DFTV mukaba muri kumwe na Digne Delicia. Uno munsi nkuko mwari musanzwe mubizi ko ari isabukuru ry'amavuko ryo muri rindi sanzwe twizwe izina rya Big Fizzo. Twebwe nka DFTV turamwifurije umunsi mukuru mwiza w'amavuko. Yabitomboreyemo akabiri nako kanya keza kongera kumwifuriza kandi undi minsi mwiza kuko uno munsi niwo munsi azakugira ko ubukeni imbere y'Imana kuko mwari mwabonye amafoto yashaka ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. Yashinze urugo hamwe na Stein bari basanzwe babana ariko no munsi niho baca imbere y'Imana. Reka tubakeze kandi gose nkuko muri ko murabibona muri no masanamu bariko baritegura imyiteguro ni myinshi. Imodoka baza kugiramwe niyo nkuko mubona nkuko bamaze kuyitegura isa neza cyane. Ubwo Big Fizzo ariko arambika ubusanzwe aza kumuhagarikira ariwe bita par benshi. Imyiteguro ni myinshi muzo kubandanya mukurikiranirwa nico kuri DFTV kugira ngo tubandanye tubona ingene buno bugoni bimeze. Ndazi ko mutwiteze ko byinshi natwe turaza kubikora nkuko mudahengeshana kubikora mwese mukore subscribe abatarabikora mugire like share muze guha abandi ino nkuru kuko ni ibintu biza kuba bimeze neza cyane. Ni mu tiriganira gato kugira ngo mubandanye mukurikirana no munsi mwiza kuri Big Fizzo na Stein na cyane cyane ko ari umunsi mukuru w'amavuko wa Big Fizzo. Nongira ndabibutsa gukora subscribe ku batarabikora like share muhanahana ino link kugira ngo nabandi bashobore kuronka amakuru menshi nkuko agiye atandukanye aca kuri DFTV. Nkuko muri ko murabibona imyiteguro ni myinshi kuri Big Fizzo. DFTV. Tunda juhudi